pachay p'unchay, chunka p'unchay febrero killapi turay ñañay hatun napaykuita chaskirikamunchis. Noqankani ñañaykichis, panaykichis, llaqta masiykichis Jessica Aedo. Kunan kaymi kashan ñawinchay periodikukuna humalliq willakuyninkunata ñawinchananchispaq. Kunan p'unchaypaq periodikukuna kay willakuykunata aparikamusqaku. El peruano apamun, ejecutivo llank'ashanña waqmanta warmachakuna yachaywasikunaman kutinankupaq, ministrukunaqa chaypaq allintas kamachinakunqaku, nispa mozoq premier Aníbal Torres willakamun. La República apamun. Mozoq ministro de Salud manachanin hampimantas allin kunallataña rimasqa, chay hampik sutin kasqa agua arrasimada, yachaqkunaqa ninku chay millay hampiqa runakunata onqochinmanmi nispa. El comercio willakamun. Mozoq ministro de Salud Hernando Condorita ashkas manan munankuchu, mana allinkunata ruwasqanwansi justiciawan qatipasqa kashan. Chaymantas Defensoría del Pueblo nisqapas llakikuyninta reqsichimun. Correo apamun. Yanqa rimaksi Ministerio de Salud mancheyan. Mozoq ministro de Salud Hernán Condorimanta manachanin hampikunaman sayapakusqanrayku imaymanata rimashanku. Junin llaqtapis agua arrasimada sutiyoq hampita munachiran. El Diario del Cusco willakamun. Fonavistakunata yanapanapaq kamachikuy manas kanqachu, nispas gobierno willakamun kolqenkuta kutichipunankupaq huk ñantas mashkanqaku, ichaqa manas congreso nisqan hinaqa ruwakunmanchu. Perú 21 willakamun. Manachanin hampiqkuna makinkupis kashanchis. Vladimir Serronsi, mozoq ministro de Salud Hernando Condorita gobiernuman haykuchin. Mozoq ministruqa manachanin hampikunatas qatuspa llank'aran. Ojo apamun. Llakikunapaq willakuy. Pukllaq andipoloq warminsi maqasqanmanta willakamun. Wawankunapaqpas manas kolqewan yanapanchu. Warmiqa sinchitas wawankunawan kusqa ñak'arishan. Manan chayllachu kunan ñataq qarak'umpu willakuykunata reqsisunchis. Depor apamun. Benavente sonqonwan. Alianza Lima Cristian Benavente pukllaqwan contra tuta qillqarunkuña. Kunan p'unchaysi matute wasiman aparinqaku. Chaval sutichasqa pukllaqwan Libertadores llallinakuytas kallpawan qhawashanku. Tukunapaq Libero willakamun. Llank'ananpaq qillqanta churanña. Alianza Lima Cristian Benaventewan pukllanqa. Ashka qatiykuqninkuna chaywan kusirikunku. Paywan yalliyta punis munanku. Chayan kasqa willakuykuna kunan chunka p'unchaypi febrero killapi. Tura chay ñañachay allinlla kakunkichis, paqarinña waqmanta tupaykusunchis.